imaš posto? 89. Pa šta puniš 89, se prelaš? Možda zato što je iPhone. Šta će ti biti 89, normalno će izdržati. Kako se ovo zoomira? Ti treba znati. Evo ga, haha, našao sam. Ali si ti skater. Vidite ljudi, palme. Pogledajte, prvi video pravimo filter od palmi. Gdje pošta praja, pošta. Torcidon tour. Ajde par outfit check. Super, sljedeći. Zara top, Zara sukica i... Prijatna kafica. Ne. Ne. Sjeba sam nešto, nekako mi trza, šta je ovo? Not good. Vidite ljudi, kula. Ide ih tudu, njima bolje more nego top. Realno dobra kuća, aj. Nećete pojiti da ga slikam. To je jebeni galeb. Ništa, morat ćemo opet posjetiti. Šta? Gas. Aj, otišla je ptičica. Hrabro. Jel tu? O. Evo ga ljudi, evo se bučnit. Čuvajte okoliš. Jel to čipka? Loš. Šumi more su zaslana. Evo ljudi s YouTube-a, napišite u komentare, sad ide važna debata. Ko vam je bolji, Oliver ili Mišo? Eto, neću ništa reći. Zna se. To je not good. Idemo se bučiti. My niggas drillin' shit, pull up in 3 different whips, hop out, get the split shit. Fuck the ops, we got Glocks for them niggas. Spin up blocks with that gang, make sure everybody feel it. Never worry about no nigga, I know all my niggas drillin' shit, pull up in 3 different whips, hop out, get the split shit. We got them pipes, so pipe down, where you at nigga, we'll pull it right now. I don't know why they think I'm a hoe, only hang with the gang in my lows. Shout out Radio Campus na majici. Duvaju promaje kroz vrata narod. Kao je pismo, aj? Duvaju promaje kroz vrata naroda, tamo smo prošli mi još davno nekada. Ne znaš para? Tamo, aj. Tamo da story još jedan. Tako mi je u Ateni tuklo sunce. Isto je bila dobra lokacija, ali je bila direkt u mene. Imam bezveznu sliku sa pilim kućicama. Se penjemo u kućicu. Aj vamo, aj vidi vamo te okolo. Okej, ne. Šti bar. Zašto je ovako zarđala? Znaš ti ja gori. Yes. Ništa pametno. Kalin triciklo ljudi. Triciklo, brane. Idemo. Amo do kule. Ovo ti je Ed Sheeran, dvorac na Brežuljku. Taman prođe, a? Nije, sigurni smo. Behind the scenes. Evo to je to. Amo, ča. Zašto nisi stavila narukvicu? To je za nogu. Ja, kako znaš koja je za nogu, koja je za ruku? Pa rekla je ona teta i vidi A. se. Evo nam, vidiš da je sladak. Stavila narukvicu. Morat ćemo snimi odjavu u gori. Nemoj tako, to rade jadnici para. Pravi ljudi gledaju kroz ovo. Baš ono ka. Malo. Se sviđa Nikon. Je bolji od iPhone 15 Pro Max. Šteta. Zaboravio sam u outfit check ubacit.
narukvica iz Međugorja. Para, gdje je tvoja narukvica iz Međugorja? Gdje je tvoja ona sad? Evo, stari tutoriali mojim ljudima sa YouTube-a. Vidiš ovo vamo 2,5, to znači da će okidat 3 sekunde, što je onako dugo. To je dobro ako ćemo da se more priliva ili tako nešto. A to ne želimo, stavimo na nekih, ne znam. Ovo će sad u 50 dio sekunde. Sad, ako ovo vrtimo, ovo šta više vrtimo, to je manji dio sekunde. Ovo će sad dugo okidat, sad ćemo ovo čekat više. Skoro sekund. Evo, kada slikamo, viš, duže se čekalo, viš, ima više svitla i mutnija je. Tako da to stavimo na nekih 60, to je optimalno. Sad, mislim, sve to ovisi šta želiš postići. To ćemo staviti na nekih 60. Ovo je otvor blende, šta je otvorenija, bit će onako zamućenija pozadina i više svitla. Nju isto možeš, nju stisneš ovdje gori i onda vrtiš i onda se blenda zatvara, otvara. I ISO je samo dodatno svitla, njega je uvijek bolje šta manje držati. To je to, aj. Sad pokušaj. Ako ne, namjestit ćemo ga bolje. Jel ti tamno? Da. Sad je tamno, jel smo ga stavili? Tamno, jel smo ga stavili možda malo prebrzo. Tako da ćemo ga opet usporiti. Morat ćemo onda malo digniti ISO, a ISO je ovdje FN sa strane. Gdje je? Evo ga. FN i vrtit kolutić. Sad ćemo ISO digniti na nekih, šta ja znam, na nekih da valja. To je žrtva koju moramo primiti kad je mračno i kad nije mirrorless. Sad je malo bolje, aj. Aj sad. Niggas drilling shit, pull up in 3 different whips, hop out, get the split.